Pozdrav ljudi i dobrodošli u naš 6. Python tutorial. U ovom tutorialu ću vam pokazati šta su for petlje i kako se one deklariraju i zašto mogu biti korisne. Idemo otvoriti novi dokument i sad napravit ćemo prvo usporedbu while i for loopa. Evo napravit ćemo while loop i ovdje dolje će biti for loop. Ajmo prvo while loop. Evo da vidimo. Za while loop nam prvo treba varijabla x jednako 0. Dobro, to imamo. I samo da vam kažem odmah na početku, ispričavam se zato jer sam dao krivu informaciju, u Pythonu ne moramo staviti točku zarez na kraj reda. Samo moramo staviti ako ćemo staviti u jednom redu više komandi, kao na primjer x jednako 0, y jednako 5. Inače bi radilo. Ovako bi radilo kad bi spustili dolje ne bi nam ništa izbacilo. Eto, ispričavam se za tu pogrešku, nisam znao da Python prepoznaje to. Sad, dalje moramo while x manji od 10 i onda još ovdje moramo povećati x moramo uglavnom povećati x, ne mora biti za 1, ali moramo ga povećati, inače bi išlo u beskonačnost petlja. I zato je ovaj while loop se većinom koristi za beskonačne petlje. Kao to se na primjer može koristiti u igricama, u robotici i u još drugim područjima. A da imamo sad for loop. Kako se for loop deklarira? For loop se ovako deklarira. Napišemo for bilo koju varijablu, može biti x, y, z, varijabla, može bilo kako možemo je nazvati. I onda stavimo in range i otvorimo zagrade. I trebaju nam sad dva broja u zagradi. Vidimo, piše ovdje, prvi broj je start, znači od kojeg broja počinje varijabla, povećavati se, i druga varijabla je stop. Treća varijabla je za koliko se uvećava, ali to nećemo koristiti, jednostavno ostavit ćemo je da se uvećava za 1. Znači ostavit ćemo da se počinje od 0 i da ćemo izvršiti 10 puta. Zatvorimo, stavimo dvotočku i vidite opet, ja iz navike stavljam točka zareza ovdje, ali ne treba vam, ispričavam se opet. Sad upišemo, možemo isprintati varijabla, možemo tu varijablu isprintati i idemo vidjeti. Vidite sada za while loop koliko nam treba, treba nam 1 red, 2 reda, 3 reda. A u for loopu smo to napravili u jednom redu sve, kad izuzmemo ovaj print. Eto vidite, puno brže se može napisati ova for petlja i svejedno je koju ćete koristiti, samo eto da vam pokažem jednu i drugu, pa o ukusima se ne raspravlja, tako se kaže. Ništa, idemo probati da radi, sad nam ne treba ovaj while loop više i stisnemo F5, spremimo i samo sekund. Vidimo ovdje nisam dobro varijabla, ajmo sada. Evo ga vidimo, isprintalo nam je brojeve od 0 do 9, zato jer isprintalo je 10 puta, ali je krenulo od 0. Evo kad bi stavili od 1, vidite prvi broj, sad ćemo vam opet pokazati, samo stisnem F5. Vidite ovaj prvi broj ovdje, ova jedinica, vidimo je ovdje. I kad jednom se isprinta, vraća se program na opet ovdje ovaj gore dio. Uvećava ovaj broj ovdje za 1 i onda vidimo dobijemo 2. I to sve radi dok ne dođe do 10. Znači to vam isto kada smo stavili da je ovaj prvi broj, evo taj prvi broj je znači varijabla i da sve ide dok ne dođe dok ne bude manje od 11. Eto. Nadam se da ste naučili nešto u ovom tutorialu. Ako vam je se svidjelo, ostavite like, pretplatite se ako hoćete još više naučiti o programiranju i vidimo se drugi puta.